Reh, aing ngarokok teh boga duit, reh. Kacau. Ji. Halo. Ji, gawe tangges. Tuh anggeus di kamarinana. Aduh, la ilaha illallah, Gusti. Ya, bayaranna. Ya, makasih. Alhamdulillah, rabbil alamin. Meuli rokok deui. Hai. Wah, si Aing itu goblok boga duit tuh ngomong ke aing. Tagih utang mah ku aing. Ji, aduh. Orang mana bukan duit, Ji. Ayah merencang bayar ke orang. Tingkat dulu. Aduh, la ilaha illallah, Gusti. Aing kagak lagi nyekel duit. Aing mata. Dah. Ya, terima ya. Ibaratnya hutang mana impas ya. Dah. Paket. Paket A atas nama Bapak Aris. 100.000 A. Aduh, ayo. Nah, bukan duit sakit, paket terus datang we deui. Aduh. Makasih, Bang. Lebok ting sia. Paket datang. Syukur. Ripuh. 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 Hai.